Ye. Tastayım kurşun. Oy. Ana bir sürü var atır. Aa, ne? Sen kimsin? Ya. Kimsin? Kimsin? Ay kimsin? Kimsin diyeyim? Ya buldu. Kimsin? Kimsin ya? Kimsin? Buldu. Ya. Ya buldu. Ne oldu? Kimsin sen ya? Virgil. Sen kimsin? Kaçtım. Anlat kurşun. Sağın barayınç. Ne? Mağan bir adam jabı otur. Ey görmeysin sen. Buldu. İyi. Hey. İyi. Serisini arayış. Anam ya. Kımat otur. Hey sen kimsin? Kim diyorsunuz? Koş. Arat komiktis. Anlatacağım. Kötü kılsımda alalım. Trezubit. Yanlış alalım. Ay. Qara, ең мықты трезубец менде. Nasıl? Еще маған келеді. Сол кайф. Ulan meniki. Sen bizim үйден aldın. Bizim үйден aldın sen. Kaşı. Sındır almayız. Bizim үйден aldım anal. Kaş. Yok, kaş. Kaş. Жабылмам. Болат міне бердім. Болат. Sen tupul mаған жабылма şey. Kaşı. Hey. Ay sen kimsin? Ay sen kimsin? Git. Есікті жауып алам. Есікті тез жауып алайын, ешкім кірмесін. Болды. Даладен күшті отыр, бірақ бандиттер келіп отыр. Қайсы аналар қайда? Аналар кеткен сияқты. Ай, кім артымда? Келіп. Ай, сен кімсің?
Hemen ağzına koş. Buldu. Geç. Olay. Ay. Давай. Orada kedi. Buldu. Senin adın kim? Nurbek. Aa, buldu. Ay al sen kimsin desimde. No, Arnat menin көршім. Ay, atпаш. Korkma. Үйді жауалım. Давай, ұйықтаймыз. Bizim sıkıntı uyumuzda bakmayın. Mine zaman kursunun evine varayım. Қайсы? Қайсы жаман көрші? Ay жаман көрші қайда? Kimse tuvalet isim bakayım kıyetine. Kıt onda. Kayda o? Tuvalet bitirir. Başka bir önce baktım. Oo. Nasıl kaldı? Oo. Vah. Orada kaldı. Bitti. Yattı. Жаман көрші. Жаман көрші, мен сенің үйіңдемін. Жаман көрші, мен сенің үйіңдемін. Mama. Biz. Kim bilmiyor bu şeyini? Vah. Жаман көрші. Қара шешейіңді. Bir zat болды. Herabrindi kelinde varsan. Оқымас. Zaman kurşunun indi yükte. Ana yok benim evime gitti anam. Zatlarımız davattırım now. Yes. Ya Arna senin kınıydı alam gitti mi? Niye zor sattın? Oturgayt var. Vallahi de. Vallahi de. Vallahi. Ne mayaktı. Meni zor. Meni zor. Kirka. ұйықтайық давай. Скелет, Нұрбек ата алып еді менікі. Мен атып атқан жоқпын. Бейдім а? Ой. Пошел в жопу. Мен енді скелет қолтысат. Пошел в жопу атты. Kara bu ne? Creeper
қызағы крипер емес. Аға сен менің көrdің да кетпейін. Бродят монстр идет. Нұрбек сен ғой. Мен емес. Мынау не? Не ғой? Мына. Не ғой енді бердім ғой міне осыны саған не жылай бересің? Жыла. Арат мен қойып кеткен. Салып қойдым. Қарап көр. Жаман екен де. Вот резубин қолыңа қайтып келе ма? Иә, келеді. Жоқ, келмейді. Адамға тигізгенде. Неше қышет? Сосын неше қышет тағы? Болды, половина. Тағы неше жейт? Еще удардан өледі екен. Давай ұйықтайық. Туына монстрлар надая ұйықтатқызбады. Қазір соңдан шығарып жүр. Броняны киіп жүрейік. Екіміз бә? Жүрейік. Жүр. Қазір мен үйге барайын. Монстрларды надаяны шығарайық. Мен жұмалады. Не? Қазір. Жарылым. Арнаттың ана затты жарылды. Андай затты скрипті үйі. Крипер! Жарылды? Енді бұзысындар ғой крипер. Крипер ғой бұзған біз емес. Мен қайтып қойып. Қалыш қайда? Қалыш. Ай, трезубец салам. Мені бұзып тастады ғой менің офис. Қазір. Далы жарып болып кетті ма не? Не пәле? Мен охотаға шықсам, сразу болып кетеді екен. Бұздал. Ей! Ай, болды. Трезубец. Қайда? Берші. Трезубец берші, дос. На. Атпаш. Мен аяқта қойып. Тамақ жеп алайыншы. Печенье. Кайф қой. Ауылдың шықты. Кайф. Да, Нұрбек. О, кайф. Не дейсің? Так деревня. О, сәлем, Ей, Марат, сәлем. Не қашып өтсің? Мынау ма саған түскен? Ей, арма. Не істедің ол мен?
Ey atma. Arma. Yapıştı. Oh, привет. Arman Kayda kaçıyorsun? Kayda kaçıyorsun? Kayda kaçıyorsun? Söyle şişmin ben. Söyleme. Boldu. Arma. Dostum o. Arma dostum o. Olsun be. Yeah. Niye kaçıp жүрсің önde? Dostun bulsa. Dostum boluptur bırak kaçıp jür. Ya kaçpaş. Kaçpaş. Ne yapıp gitti? Katıp gitti. Katıp gitti. Oh ki. Salim. Yablaka bir. Salim. Salim. Ne oldu kalaysın? Ya normal. Başka ne? Bir haber? 2 11 11. Ya aman. Buldu beni. Давай onda. Ne oldu? Telefonun var mı? Yok telefonum. Benim de var. Telefon pодарить eteyim ben. Ya pодарить etsin. Kaldır satıp alalım. Bir жақта magazin болып telefon sattı. Telefon satатын жер. Ойнап telefon. Algısı geliyor. Normal. Şers. Bismillah. Boldu. Kaçbaş. Neredesin basayım? Ne oldu? Ey. Me. Uy. Almaz. Ben oynarken nesin için parasını. Boldum. İhtaymış beni. Ben ihtayım var ya.